Pozdrav svima, danas ću vam pokazati jednu listu trenutno po mom mišljenju najboljih igrica za Android uređaje. Pa da krenemo odmah, da ne gubimo vreme. Na petom mjestu izabrao sam igricu Banana Kong. Zašto baš ovu igricu? Pa jednostavno nije toliko zanimljivo da bi bilo na višem nekom mjestu, ali je dovoljno zanimljivo za peto mjesto. Šta se tu konkretno radi? Znači imate gorilu, majmuna i onda skupljate banane. Znači imate ovako, bežite od ovih, pazite da ne udarite, skupljate banane i čekate da vam se ovo ovdje napuni. Kad vam se to napuni, onda brzo prevučete preko ekrana prstom i onda on pobegne od ovih ostatka od banane. Znači vidite ovdje imate nekoliko faza da idete. Imate pod morem, imate lijanice ovdje, imate sve i svašta. I eto, ta igrica je po nekom mom mišljenju na petom mjestu. Idemo dalje. Na četvrtom mjestu je Angry Birds. Zašto na četvrtom? Zato što u suštini ne znam. Isto kao i prethodno. Znači imate ptice pomoću kojih, da kažem, rušite neke tvorevine, neke zamkove, neke građevine. Znači imate više vrsta ptica na raspolaganju i onda uništavate, evo sve ovdje uništavate, morate, naravno nije samo poanta da uništite sve to, nego morate da pobijete ove ovdje djevojčiće i onda gore vam se uključava sve i svašta da vam olakša malo to uništavanje. Na trećem mjestu je Subway Surfers. O nemam nešto mnogo da kažem, znači svi nema ko nije igrao. U suštini šta radite u igrici, znači priča ide ovako, vi stavljate grafite po vozovima i onda vas uhvati, kažem čuvar, mislim da čuvar, da, uhvati vas čuvar i onda vi bežite od njega i od njegovog psa i skupite, znači vidite novčiće, skupite sve i svašta šta već imate kasnije da vam olakša, znači možete duplim klikom na ekran da otvorite, da aktivirate skateboard i to je to što se tiče igrice, znači vjerovatno ste svi već igrali, ali ovo ja čisto pravim listu onako ako neko ne zna baš šta da igra, eto da ima nešto da malo lakše. Na drugom mjestu je Asphalt Airborne 8. Zašto? Pa zato što igrica je baš dobra, znači imate mnogo je luda igrica, znači bukvalno je luda, možete da izvedete mnogo akrobacija, mnogo su luda kola, znači vidite bukvalno ovo ovako, možete da letite u vazduhu, da kažem. Znači super igrica, doduše malo je veća. Znači morate imati malo bolji telefon, dok ovaj prethodno i ne morate imati neki baš mašinu, ali za već ovu i za narednu igricu već morate imati dobar kompjuter. I onda evo nas ovdje na prvom mjestu. Ovdje nemam šta da kažem. Znači svi ste igrali, znači bukvalno svi, znači većina nekoliko generacija igrala ovu igricu, jedna od najpopularnijih igrica za računare, da, dok za Android uređaje i ne znam da li je baš toliko popularna, ali
Inače igrica se plaća, ali naravno postoje tu metode da dobijete i za džabe. Što je lepo. Znači, mogu da napravim jedan klip o tome kako i šta uraditi da igrate igricu, a da uopšte ne plaćate. Znači, malo ima tu jedan proces pomoću kojeg kasnije možete instalirati na telefonu malo drugačije a on dođe isto kao krekovanu igricu, znači da instalirate tako na taj nevažeći način. I eto, to je ta lista igrica što se onako meni dopada i koje ako ste u dilemi šta da igrate, znači da imate neki izbor. I to bi bilo to. Bacite like, share, comment, subscribe i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!